Timnut ku ban kren haga bedai bat ke development ikan tha yaga personal. Haga jing sisa Nagaleng jonga ngala persang ban hikai dakakam. Ban hikai dakano kakam bagi Yesus. Ndrai kipat ba jong kama sundut konsumsi mentah gelas nupuk. Dai halot kata nongrin baki sawan banbut yang katne kipat ba. Ngakan menskam baki palba hagane ka aljar arfulai tin ai ben ka jingikai yakine ki parti ki ba si one talk one chukor. Habangilo ngiyang banyale election lane banlong kumuta unong yalam ngidai ban perkat banwanla yaki development ngidai ban don daga thong baka aingin wanra hadin bangin job ngidai kine ki parti kilekren penban yaki kam tiba dei cimet jong uno Sanlap barabor habalekan bat hamawe hagamega tayo baradet nakaleng uemle barin Ukraine sapangke Ukraine penban Japang kitaki salam Ndre Ukraine halor ke jing bomtit namarba uong ba ubana jigur kurlut ya kasalan ialah jong Ndre haka jingkisa kasalan jong ka Megalaya ikot tendar daga tol inde kamde basisyo kumne naka step Megalaya Ndre namarba mau udon bet daga tong ban penrembet yau briu dari nakatadaw ulay kren kum kita kentin nabarundon siya ka kentin bang kren Ndre maulay udang salam nakabestadyo nga haka arjar katlay na mga kesan na uli hagaway kasi ngalat hagaying yabru hangte hasnong jong kandidat jongga RSPDP teuong yang ngioba bana ke persang lem yakaneka surok banyo tinakaleng jonga ngala jubab kadai ka kamram jonga banwala yakaroi kapar hakaneka dong ngatan mentah kalayo Ndre ki ongumno kane kadai tangkajing penbe lada dai ke tangkajing penbe mentah ilatre ngioba wat nom lekan bas election chu hardo ke surok kenapa daw ngidai ban bisar yang kini ki parti ki basuan ban tok ban syukur la saupau sanpos nem kila syukur yang i kinong mau surut haga ding sisa kila dai maki ban wanra yang ki development haga por balajet namar kila batlu yang ka PWD minister haga por jongguma kopingsun Ndre yang kasulok saupun sansnem kitre mati dangla mangi laisnem arsnem nila sangat hakatuka klam COVID-19 but laisnem ngiyotre saupun tam kasulok ngiyok nakwaban keli ladapi it sisa yang kadong katay ladapi don kata ka jingkit kli nakabuta ka dong katay balay perkat tang yakaneka rengdo ban pengitenat balay hatre mga hadin south nem banwara tum kateka building bayangka nata daw kine kidai tang kajing pembe yang iwan pembe nata daw kipat ba jong amo sunod mentah gilastat pinsa siap sibiro kinong kren sapang ka development kin kren ban bin ya ka sarkar ban bin ya kandidat ban bin ya ki leader
Namar balai ban kren yagi development tim nucu namar yala de tim lale hakasan pausnen. Kenapa tau ni hap ai di sneng beng haga arjal apulai. Dakaba penjok don burom beng yaga parti NPP. Kajing penjok don burom mapi yaga parti NPP kadai kajing mentoy nakabeta kadong natan. Kenapa lagi jawa ngakular ya pi bagatong jonga kaba hakmat du hagane ka konsumsi jongi kadai ka education. Balai nga persat ya ke education. Namar ke education kadai ka lawai jong ka kun samla. Hadin banga kren sapang ki education ki parti jong education ki parti jong opposition ki ongba kumno yala de klem puleru uperkap nagabeta ke education. Mereka ong ya pi ngakwa ban hikaya ki namar timpat nang banwara development. Ki hat pule education makiru hata development. Namar harga development sidang day nil. Ni buram yau mau pi drengin buram yaga development lada kimla banwara. Tenang tau nak kalian jongi nideban persatba nideban sapendis hagan mereka asli lagi lele kila persang bantur sakidong sibaper menne hangti apa nongsram kipun kawai kalong kami bagi pasan teli kali nak kapati ada seperti kita ki garo ki basal lekman kasni kila sungai berkiwa kata kali. Balai namar kismutu baga parti kamdei ka parti banwara yaga development. Nata daw nagalem jungir nilai dan susuno. Sopat ba mau surut. Kami kalau dei ka por bangin perkat ba bangin bicar ba. Ladangi dongkam sisa kata development. Ladangi sisa yang kata dong kapan. Ladangi sisa yang kata kuk silang sen silang gamut kami kalah dari kapor jongi ban perkat bah. Nama nagalan jomai natu arjar katra ngabu daga pong bala daga poi daga pong kine ki ki jingdom kam ki bakham hatmat ngan persang ban warna baik bat nilayo kasurok noe nilayo tanpo stem kasurok rendo aing nilayo bantri ke blok nilayo bantri ke division hagabangin dom kamsu banlen sanong toy tekine ki baro balai makipat mensuaki melapan wata namar ba ija itu kismat tang banwat bantun saat jaga pelang haba ngintre sitom haba ngin jaga dong dapai kemut kam nom urlong nakatadaw misadin hadu kinekisni natadaw ngihat terkaba kine kibreu kibawan haga arjang patra ngalakren daga basay baladangan poy takatong ngan ay jingsneng daga kam bat ngala ay siya titip yang kata nama nilawan ra yaga kim ban yaga tauput ngan jongki haga life ngan nilak bit yaki sebenarnya natadaw ni hat perkaba nagalem jongi ni perkat yaga lawe jong nadong matan Dainamar basi yaga dong katay basi sawan katne lara pimit yaga dong katay kemut ngang saray basi wan hadu katne namar piksay ba sime kapor kadang don nakaberita ka parti fa bantai changi mentaro man kasi kiapai tengah ngasiu tenat ba kidang don tibak ngutu. Kenapa tau? Nakalem jongi tidak pria ka tingkang banwan sa parti jongi namakam dai bawan sa parti jongi siwan nagabunta ka roy ka par jong ka dong ka pai wan man syotu baka
bakiwanmu hauba najingur unde kiwanmu nagabenta kadong kapan nagabenta ka development dong kadong matan nga ay ka buram yapi lada pidang tutu lada pim tutu kamut pidai kinong sun dong kadong kapan kenapa daw nakaleng dongi kapati NPP ni pedeng kewha yapi ladawan hata minit kabakadu ha suaban tek yaga budu lada pim yakendu suriyangaru katok sibut jomti kasongdor ba nakamta ka maus nurton sunti kenapa daw nakaleng donga ngamdon sibun ke kejingkran nrenga sikwa Batik ba namta kidok itu namarba ngayu I baka mereka dong kasanjungi kadon hakataka konsumsi kaba iwai sila nyobing adu bala ai kataka kerteng baka mos bakwat blok kamu ka blok kaba padin tam jong ka megalai barokoi nata daw nginya trelan ban kentiu ya kane ka dong kasan daga ba New York ya kate ke jingjok haka arpunyo tarik Tublai Sibun.